خوش آمدید به کانال ما. امروز در برنامه ما، برنامه جدی مینیا، دو نامه است. من این برنامه را آغاز میکنم. دوستان عزیز با ما باشید. شما کسی را جستجو کنید، مرحمت به نامه هایی که در بالای اکران میبینید با تماس باشید. دوستان عزیز، امروز در برنامه ما دو نامه است که خیلی آدم را غمگین میکند. یکیش زن و دیگرش مرد میباشد. دوستان عزیز، برادرمون ناظم جان رحمتزاده سال تولدش 1990 میباشد که سال 2017 به شهر مسکو رفته کار میکرد. سال 2018 تقریبا ماهی ایون نتوانست که دیگر به خانه زنگ زند. چندین روز خانگی ها پدر و مادرش انتظار زنگ او بودند، اما یکم گپ و خبری نه. برادرها غمگین شدند و در کفتگوی برادر شروع نمودند. برادرمون ناظم جان رحمتزاده که سال تولدش 6 فوریه 1990 میباشد، 2017 به مسکو رفته مردکاری میکرد. سال 2018 6 ایون تماما به خانه زنگ نزدند. برادرها در تشویش شدند. باز برادرها یک نفر را پیدا نمودند که به حجره ناظم جان رفته از احوال او باخبر شود. هنگامی به حجره ناظم جان در آمده، در آنجا ناظم جان را پیدا نکردند و با رفیقان او هم صحبت شدند. از رفیقان ناظم جان چنین خبر شنیدم. ناظم جان یک روز بعد از کار آمده خوراک شام را میخورد، کسی به او زنگ زد. چند دقیقه پس او به بیرون برآمده با یک نفر هم صحبت میشد در نزد ماشین. صحبت دور و دراز دوام میکنند و او را در ماشین سوار کرده و کجا میبرند کسی نمیداند. برادر از این خبرها شنیده خیلی غمگین میشود. دوستان ناظم جان رحیمزاده حتی میگویند هنگامی به بیرون برآمده نه تلفن گرفته است و نه حجت. برادر از این خبرها با خبر شده خیلی غمگین میشود و در جستجوی برادر میزند. برادر به هر کجایی که نامه میکند، به هر کجایی که میرود، یگان خبر نیست. و برنامه جدی مینیا روسیه مراجعت کرده است. و پاسارگاه تاجیکستان که در شهر مسکو است مراجعت کرده است، اما یگان خبری نیست. امروز در برنامه ما برادرمون صورتهای برادر رو روی کرده، نمرهای تلفنش، اینستاگرامش، ادناکلاسنیکش فرستاده است. بسیار رسمهاش را فرستاده است تا که برادر خود را پیدا نماید. دوستان عزیز، یک مادر به ما مراجعت کرد، یک نامه فرستاد تا که یک دوست دیرینه خود را پیدا نماید. دوست دیرینه‌اش سهراب جان تقریبا سال تولدش 1975 می باشد. از شهر آرجینزآباد پیشتره، یعنی وحدت این روزه می باشد. او می خواهد با واسطه رفیقانش، دوستانش سهراب را پیدا نماید. سهراب رفیقش دلشاد احمد شاهنظر از شهر وحدت می باشد. این مادر نقل می کند و می گوید وقتی که من شوهر کردم از شهر قرغانتپه به شهر وحدت امروزه، خیلی زندگیم قیم بود، مشکل بود. در عائله یک دیگر فهمی نداشتیم و این مادر چندین مرتبه خواست به خانه پدر و مادر رود، اما علاج نداشت، نمیتوانست. شوهر او را خیلی لط و کوب میکرد. یک روز این مادر با
апай Рано, яъне дар ҳамсоягӣ як зани дигар сири дил мекунад ва мегӯяд ки маро кадом рӯзе ин шавҳар мекушад. маро ба хонаи падару модарам фиристонед. апай Рано бо бародари худ маслиҳат мекунад ва ин занро месупорад ба бародари худ, то ки ӯ ба шаҳр бурда дар мошинҳое ки ба Қурғонтепа мераванд савор карда ба хонаи падару модар фиристонад. Суҳроб, чиқаре ки гуфтам тақрибан соли таваллудаш 1975 мебошад, аз шаҳри Ваҳдат ӯро гирифта ба хонаи апаи ҳами модар, хуштумани апаи ҳами модар мебарад. ба он кас месупорад ва боз дар дасташ якчанд пуле метиҳад ки ӯро ба хонаи падару модараш фиристонад. ин модар ин қадар меҳнат ва дилсӯзии Суробҷонро қадр карда дар ҷустуҷӯи он аст. касе ки хабар дорад аз ин ду нафар, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран мебинед дар тамос шавед. мо боварӣ дорем ки барномаи мо кӯшиш мекунад ки ҳадди инҳоро пайдо намояд. муроҷиати мо бо мардуми Ваҳдат аст ва ба тамоми мардуме ки дар ғарибӣ аст. бародаре ки дар болои экран расмшро гузоштем, бародараш дар ҷустуҷӯ аст ва расми дигарро гузоштем ки тамоман ноаён аст, яъне ин Суробҷон аст аз шаҳри Ваҳдат ки мо дар хотир надорем гуфт ин зан, ин модар, расмашро надорем, худашро ҳатто дар ёд надорем ки чӣ хел шида бошад. аммо рафиқонашро дар ёд дорад ки Дилшод аст, Аҳмад аст, Суҳроб бо Шоҳназар дӯсти наздик ҳастанд, аз ноҳияи Ваҳдат ҳастанд. ҳама ино дӯстони дерина буданд ва мехоҳад ки ӯро пайдо намояд. дӯстони азиз, чӣ маълумоте доред дар бораи ин ду шахс? аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба барномаи мо муроҷиат кунед. агар хабаре надоред, ин наворо ба дигарҳо фиристонед, то ки онҳо бо хабар шаванд аз ин нафароне ки мо пешкаши шумо кардем. бародари Нозимҷон Раҳимзода ки соли таваллудаш 1990 аст, ҳар саҳар, ҳар шаб, ҳар рӯз дар ҷустуҷӯи бародар аст. тоҳо дар ҷое нанишастааст ва ҳар куҷое ки бошад муроҷиат мекунад, то ки бародари худро пайдо намояд. агар чӣ шумо бародар доред, хоҳар доред, дӯсти наздик доред, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар ҷустуҷӯи ҳамдигар бошем. ва нафароне ки хабар надоранд, ягон маълумот надоранд дар бораи ин ду шахс, ин наворо ба дигарҳо расонед, то ки як хабаре бошад пайдо шавад. худо ҳамаи шумо ва шуморо нигаҳбон бошад.